umugereranyije n'abandi bayobozi bo mu isi ya none, Vladimir Putin ni umuperezida ufite ukuntu ateye bidasanzwe, ahanini biturutse ku nzira itangaje yanyuzemo kugira ngo agere ku mwanya wa perezida w'igihugu cy'igihangange ku isi nk'Uburusiya. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka tugaruke ku mateka ya perezida Putin, aho nakwinjiriye mu bitabo by'amateka, ninjira mu nyandiko zitandukanye n'ubundi bubiko bw'amakuru, maze nkutegurira iki kiganiro kigiye kugufasha gusobanukirwa amateka ya Vladimir Putin, akantu ku kandi, uko yavutse, uko yakuze, uko yinjiye muri politiki, n'uko yahindutse umuyobozi w'igihangange. Nkwaye ikaze. Vladimir Vladimirovich Putin yavutse tariki 7 z'Ukwakira umwaka w'1952. Avukira mu gace kitwa Leningrad igihe Uburusiya bwari bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu gihe cy'intambara yiswe iy'ubutita. Aka gace yavukiyemo kazwi nk'umujyi wa St Petersburg mu Burusiya bw'uyu munsi. Vladimir Putin yavukiye mu muryango uraho usanzwe, aho papa we witwa Spiridonovich Putin yari umusirikari mu ngabo zarwaniraga mu mazi mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Mama wa Putin witwa Maria Ivanovna Putina we akaba yari umukozi usanzwe akora imirimo y'amaboko mu ruganda. Naho sogokuru wa Putin yatekeraga Joseph Stalin wahoze ari umuyobozi mukuru mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Aba babyeyi bibarutse Vladimir Putin aza ari umwana wa gatatu babyaye. Putin yavutse ari bucura nyuma y'abandi bana babiri b'abahungu, Albert na Victor. Gusa kubera ibyago, abo bana bandi babiri bavutse kuri aba babyeyi bari baritabye Imana kera mbere y'uko Putin avuka. Muri make Putin yakuze ari umwana umwe kwa mama na papa we, bitewe nuko abandi bana babyeyi be bari barabyaye mbere bagiye bitaba Imana bakiri bato kubera uburwayi n'izindi mpamvu zitandukanye. Nyuma Vladimir Putin aba ari uvuka, ararokoka ntiyapfa. Nk'umwana wari uvuka mu muryango uraho usanzwe, mu mwaka w'1960 ubwo yari ari hafi kuzuza imyaka 8, Vladimir Putin nibwo yinjiye mu shuri, ajya kwiga ku kigo cy'amashuri cya primaire cyitwa Baskovlani. Ishuri ryari hafi y'iwabo, ajya kwiga nk'abandi bana basanzwe. Ku myaka 12 Putin yatangiye kwitabira imyitozo y'imikino njyarugamba nk'umukino witwa sambo hamwe n'umukino wa judo. Imikino yarushijeho gukunda cyane, aza no kugaragaza ubuhanga n'impano bidasanzwe mu gukina iyi mikino. Ababyeyi be nabo baza kubimushyigikiramo, ndetse na n'uyu munsi Putin akaba afite umukandara wo ku rwego rwa mbere mu mukino wa judo ku isi. Gusa nubwo yari umuhanga ndetse afite impano mu mikino njyarugamba, mu shuri risanzwe Putin yari umunyeshuri usa nk'aho ari ku rwego rwo hasi mu masomo asanzwe yo mu shuri. Isomo yageragezaga ni shimi, ndetse abarimu bahoraga bamushishikariza gushyira imbaraga zihagije mu masomo ye, bakamubwira kwigana umwete nk'uko yabigenzaga yiga imikino njyarugamba. Putin yakomeje kwiga, nuko nyuma yaho ajya mu ishuri rikuru rya segonderi rya St Petersburg muri porogaramu yo kwiga ururimi rw'Ikidage. Kujya muri iri shuri byatumye Putin akura ari umuntu ukunda ururimi rw'Ikidage cyane, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe Putin akoresha Ikidage ari kugeza ijambo ku bantu cyangwa ari gukora interview. Vladimir Putin ni umuntu wagaragaje ibimenyetso byo kwinjira muri politiki akiri umwana, kubera ko bivugwa ko muri iyi myaka yari akiri muto yigeze kugerageza gusaba akazi ko kuba maneko mu rwego rw'ubutasi rwitwaga KGB. Kujya muri politiki byasaga nk'aho ari zo nzozi ze, kubera ko nyuma yo gusoza segonderi mu mwaka w'1970 Putin yaje gukomereza amasomo ye muri kaminuza yitwa Leningrad State University, uyu munsi yitwa St Petersburg State University. Muri iyi kaminuza Putin yahize amategeko, aza kubona impamyabumenyi mu mwaka w'1975. Nyuma yo gusoza kaminuza, Putin yahise ajya ku ikosi ryagombaga kumwinjiza mu rwego cyangwa se agatsiko kabamaneko KGB. Aka kari agatsiko kibanga
kashinzwe mu mwaka w'1954 kari kagizwe n'indwanyi zidasanzwe hamwe n'abatasi bakoreraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Putin yaje kwinjira muri aka gatsiko KGB ndetse buhoro buhoro agenda ahabwa inshingano zitandukanye, harimo nko gukurikirana abanyamahanga n'ibikorwa byabo mu mujyi wa Leningrad. Igihe Putin yabarizwaga muri aka gatsiko kibanga KGB, ni nabwo yaje gushinga urugo mu mwaka w'1983. Akora ubukwe n'umukobwa witwa Lyudmila. Bakora umuryango mu mujyi wa St Petersburg. Gusa Putin yaje gutandukana n'uyu mugore ejo bundi muri 2013 nyuma y'imyaka 30 babana. Icyatumye atandukana n'uyu mugore ntawe ukizi neza, bitewe nuko Putin ni umuntu waranzwe cyane no kutagira byinshi bijyanye n'umuryango we ashyira hanze ngo bijye ku karubanda. Umuryango we wakomeje kubaho mu banga rikomeye. Urugero nk'abakobwa ba Putin babiri, Maria na Katerina, yabyaranye n'uyu mugore. Aba bana bivugwa ko bakuze mu buzima bw'ibanga, bakuze bakoresha amazina mahimbano ku byangombwa byabo kugira ngo batagaragara ko ari abana ba Putin. Ku mashuri bagiye biga, bize bakoresha amazina mahimbano, yewe nta n'uwapfa kumenya ibihugu aba bana bagiye barangirizamo amashuri yabo. Mu mwaka w'1985, nyuma y'imyaka 2 amaze gushakana na Lyudmila, Putin yaje kuva mu Burusiya yimukira mu Budage bw'Uburasirazuba. Aha mu Budagi, Vladimir Putin yaragiye mu butumwa bw'akazi nka maneko yoherejwe n'urwego rwa KGB mu nshingano zo gutata aka gace kari kamwe mu ntara z'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Aha Putin yahimukiye ari kumwe n'umuryango we, ahakorera mu gihe kigera ku myaka 5. Gusa mu mwaka w'1990 aza kuva aha mu Budagi asubira mu Burusiya nyuma y'uko ibintu byari bitangiye kuba nabi kubera imyivumbagatanyo yavutse muri iki gice cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Mu Burusiya no mu tundi duce twabarizwaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, abaturage baho bari bigumuye. Hari kuba imyigararambyo n'urugomo byamagana ubutegetsi bwariho icyo gihe, ahanini biturutse ku kibazo cy'ubukungu bwari bwaraguye hasi ku itaka. Abaturage bari mu bukene bukabije cyane, bituma bajya mu mihanda. Mu mwaka w'1991 iyi myivumbagatanyo yaje gushyira iherezo ku cyahoze cyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, maze bimwe mu bice byari bigize izi leta bitangira kwigenga, bihinduka ibihugu kwabyo. Hasigara igice kinini cyasigaye cyitwa Russian Federation, ari nacyo cyavuyemo igihugu cy'u Burusiya tuzi uyu munsi wa none. Muri iki gihe cyaranzwe n'imyivumbagatanyo n'urugomo byo ku rwego rwo hejuru, agatsiko ka KGB Putin yakoragamo nako kahise gasenyuka nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nazo zari zimaze gusenyuka burundu. Nyuma y'uko ubutegetsi bwari bumaze gusenyuka, mu Burusiya harangwaga n'ibibazo by'umutekano muke, urugomo rwo ku rwego rwo hejuru, byose bigaherekezwa n'ibibazo by'ubukungu bwari budahagaze neza. Nyuma y'uko urwego rwa ba maneko KGB rwari rumaze gusenyuka, Putin yanze kwinjira mu rwego rwa ba maneko rushya rwari ruvutse nyuma y'uko KGB isenyutse, kuko Putin we yumvaga ihirikwa ry'ubutegetsi bw'Abasoviyete ryabayeho mu buryo budakwiye. Mu 1990 akimara kuva mu Budage agarutse mu Burusiya, Putin yaje kwinjira mu buyobozi bw'umujyi wa St Petersburg. Icyo gihe uyu mujyi wayoborwaga na Anatoly Sobchak, umugabo wari warigeze kuba umwarimu ndetse akaba na profeseri wa Vladimir Putin muri kaminuza. Uyu meya w'umujyi wa St Petersburg, Anatoly Sobchak, yagize Vladimir Putin umujyanama we wa hafi, ndetse aha Vladimir Putin inshingano zo gukurikirana ibijyanye na business no guteza imbere imikoranire n'amahanga. Iki gihe Putin yakoranaga bya hafi kandi ari inkoramutima y'uyu muyobozi mukuru w'umujyi, ndetse Putin agenda ahabwa n'izindi nshingano zitandukanye bitewe n'umuhate yagaragazaga ku kazi. Bivugwa ko Putin ari umuntu wari seriye cyane mu kazi, nta magambo menshi agira,
ibikorwa ari byo yashyiraga imbere. Putin yakomeje gukora aha mu buyobozi bukuru bw'umujyi wa St Petersburg kugeza mu mwaka w'igihumbi 1995. Mu gihumbi 1996 Sobchak yaje gutsindwa amatora ntiyongera gutorerwa kuba umuyobozi mukuru w'umujyi wa St Petersburg. Iki gihe Putin nawe yahisemo kuva ku mwanya w'ubuyobozi yari afite bitewe nuko ari we wari wateguye ndetse akayobora kampeni zo kwamamaza Sobchak mu matora ya meya w'umujyi Sobchak yatsinzwemo. Putin yanze kuguma mu buyobozi kubera ko yabonaga byaba bigaragaye nabi kuguma mu mwanya w'ubuyobozi mu gihe umukandida we yamamaje atatsinze amatora ngo yongere abe meya w'umujyi wa St Petersburg. Ibi byatumye mu mwaka w'igihumbi 1996 Putin yegura ku nshingano yari afite mu buyobozi bw'umujyi wa St Petersburg maze yerekeza mu murwa mukuru Moscow aho yagiye gukora mu buyobozi bwa perezida mushya Boris Yeltsin. Muri 1997 Putin yagizwe umuyobozi ushinzwe kugenzura umutungo muri Perezidanse y'Uburusi ya Kremlin. Kuri iyi ngoma ya perezida Boris Yeltsin, Vladimir Putin yagiye akomeza kuzamurwa mu ntera mu myanya itandukanye y'ubuyobozi bitewe n'umuhati Putin yagaragazaga mu kazi yakoraga. Mu mwaka w'igihumbi 1998 Putin yagizwe umuyobozi uhagarariye abandi bayobozi bose muri Perezidanse y'Uburusi ya Kremlin. Nyuma yaho agirwa umuyobozi mukuru wa FSB, urwego rwari rwarasimbuye icyahoze ari KGB, rwari rushinzwe umutekano n'iperereza n'ubutasi mu Burusiya. Putin yayoboye FSB kuva mu mwaka w'igihumbi 1998 ageza tariki ya 9 z'ukwezi kwa munani igihumbi 1999 ubwo yagirwaga minisitiri w'intebe na perezida Boris Yeltsin. Iki gihe mu nteko ishinga amategeko habaye amatora ya kamarampaka maze amajwi 233 atora yemeza ko Putin yaba minisitiri w'intebe, 88 atora hakana, naho 17 barifata. Ibi biza kumugira minisitiri w'intebe wari ubaye wa gatanu nyuma y'abandi ba minisitiri bagera muri 4 bose bari barasimburanye kuri uyu mwanya mu gihe kitageze no ku mezi 18. Nyuma yuko Putin yari amaze kuba minisitiri w'intebe, n'ubundi perezida Yeltsin yakomeje kugaragaza ibimenyetso ko igihugu cy'Uburusiya cyari gikeneye undi muyobozi ukiri muto utari nkawe, umuyobozi ufite imbaraga n'ubushobozi bihambaye. Byasaga nkaho perezida amaze kunanirwa ndetse nta n'imbaraga asigaranye zo gukemura ibibazo by'ubukungu n'umutekano muke byarimo bica ibintu mu gihugu cy'Uburusiya. Gusa ku rundi ruhande abatavuga rumwe na perezida Yeltsin ntabwo bari bishimiye ko Putin agirwa minisitiri w'intebe, ndetse bari barekereje hafi bahanganye cyane bashaka ukuntu baherika perezida Yeltsin ku butegetsi akaba ari bo bafata ubutegetsi, ndetse bakoraga ibishoboka byose barwanya ko Putin yazasimbura Yeltsin akaba perezida w'Uburusiya. Nyamara mu buryo butunguranye tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 hafi ku bunani mu gihumbi 1999 perezida Yeltsin yakoze ikintu cyatunguye benshi ubwo yatangazaga ko yeguye ku mirimo yo kuba perezida w'Uburusiya. Ubwo nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga, perezida iyo yeguye, minisitiri w'intebe niwe wagombaga guhita ajya mu nshingano zo kuba umukuru w'igihugu. Uko niko Putin yahise aba perezida w'Uburusiya kubera ko nyine ari we wari minisitiri w'intebe, yahise asimbura perezida Yeltsin. Nyuma y'ukwezi kumwe Vladimir Putin asimbuye Boris Yeltsin ku mwanya wa perezida, mu Burusiya habayeho iturika ridasanzwe ryibasira inyubako zitandukanye. Iki gitero gihitana abantu barenga 300. Iki gihe leta yashinjije abantu bigometse ku butegetsi bari batuye mu gace kitwa Chechnya ko ari bo bagabye iki gitero kibasiye izi nyubako. Gusa hari abanyamakuru n'abanyamateka bagiye bandika ko FSB ariyo yari yihishe inyuma y'iki gitero, nubwo leta yo yari mibishinja aka gace ka Chechnya. Nyuma y'iki gitero, igisirikare cya leta cyaje kwataka aka gace ka Chechnya, ndetse Uburusiya burakigarurira bukomeka ku butaka bw'Uburusiya. Kubera Putin ari we wari uyoboye uyu mugambi wo kwigarurira aka gace ka Chechnya,
ndetse bikarangira bigezweho, byaje gutuma Putin atangira kwigarurira imitima ya benshi mu banyagihugu gake gake. Abaturage batangira kubona itandukaniro rinini riri hagati ya Perezida Putin na Perezida Yeltsin wari ucyuye igihe, kuko Yeltsin yari umuyobozi w'umunyantege nke wakundaga amayoga, ndetse abaturage bamufataga nk'igikoresho cy'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nyuma y'uko Putin yari agaruje aka gace ka Chechnya kabagamo abaturage bigumuye, ndetse Abarusiya benshi bakabimukundira bavuga ko ari umuyobozi ushoboye, mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu Burusiya haje kuba amatora ya perezida, maze ku buryo budasubirwaho Putin atorerwa kuba perezida w'Uburusiya mu gihe cya manda y'imyaka 4. Muri iyi manda ya mbere y'imyaka 4, ubuyobozi bwa Putin bwaranzwe cyane ahanini no gukuraho oligarchs. Oligarchs ryari itsinda ry'abakire bo mu gihugu babaga bafite ijambo mu miyoborere na politike by'igihugu. Putin akimara gutorerwa kuba perezida, ubuyobozi bwe ntabwo bwigeze bworohera aba bakire, kuko yagiye afunga abakire bamwe na bamwe bazira fraude n'ibindi byaha bitandukanye. We ntabwo yigeze agendera kuri oligarchs cyangwa se ngo ubuyobozi bwe bugirwemo uruhare runini n'abakire. Uretse kuvanaho oligarchs, Putin nanone yashyize imbaraga nyinshi mu kuzahura ubukungu bw'Uburusiya. Bivugwa ko iki gihe ubukungu bw'Uburusiya bwatangiye kwiyongera ku kigero cya 7% buri mwaka. Abaturage bari mu murongo w'ubukene bagendaga bagabanuka ku kigero cyo hejuru. Ikindi, ibicuruzwa bitandukanye byo mu Burusiya byatangiye kugenda bigira agaciro ku isoko mpuzamahanga. Muri iyi manda ya mbere, ibindi Putin yakoze harimo nko kubaka umutekano ushikamye mu Burusiya. Iri terambere ryari ritangiye kugera ku Barusiya, ryagendaga ryereka Abarusiya ko Putin ari umuyobozi ushoboye, ndetse riri mu byatumye mu mwaka w'ibihumbi 2004 Abarusiya bongera kugirira Putin icyizere, bamutorera kongera kuyobora Uburusiya muri manda ya kabiri yagombaga kumugeza muri 2008. Bitandukanye na manda ya mbere, aho Putin yari yibanze ku ngingo yo kuzahura ubukungu bwari bumeze nabi cyane mu Burusiya, muri manda ya kabiri Putin yagaragaje ishyaka ryo kongera gushyira Uburusiya ku ruhando mpuzamahanga. Uburusiya bukongera kugaragara nk'igihugu cy'igihangange ku isi nk'uko byari byarahoze mbere Uburusiya bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Putin yashakaga kongera kubaka ubumwe n'ubuhangange bwahoze mu burasirazuba bw'i Burayi, cyane cyane mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Gusa ikibazo cyari uko ibindi bihugu byo muri iki gice mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ntabwo byari biri guhuza intego na Putin, kuko ibihugu bimwe na bimwe byari byaratangiye gusa naho byiyunga n'uburengerazuba bw'isi, byinjira mu miryango nka OTAN, European Union, ndetse hari ibyatangiye gukorana na Amerika. Ibi kuri Putin byasobanuraga imbogamizi ku ntego zo kubaka ubuhangange mu burasirazuba bw'Uburusiya mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uburyo Amerika n'imiryango nka OTAN byagendaga bigira imikoranire n'ibihugu bituranye biri mu marembo y'Uburusiya ni ikintu cyasaga nkaho gihangayikishije igihugu cy'Uburusiya, kuko byasaga nkaho umwanzi ari gushyira icumbi hafi y'urugo. Ukutishimira uburyo Amerika n'uburengerazuba byagendaga byegera ubutaka bw'Uburusiya byagiye bigaragarira mu kuntu Uburusiya bwarwanyaga imikoranire yari yo yose hagati y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'ibihugu bituranye byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ari nayo mpamvu mu rwego rwo gusigasira imbaraga n'ubuhangange, Leta y'Uburusiya yatangiye kugenda itera ndetse ikanigarurira bimwe mu bihugu byahoze bibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Aho twavuga nko muri 2008 Uburusiya bwigarurira Georgia, muri 2014 Uburusiya butera Ukraine bugatwara intara ya Crimea, nanone bugasubira gutera Ukraine ejo bundi muri 2022. Muri make, Uburusiya ntabwo bushaka ko uburengerazuba bw'isi na Amerika bigira imikoranire n'imwe n'ibihugu byahoze mu cyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, kubera ko iyo mikoranire ni nko kwegereza umwanzi ku mbago z'Uburusiya, ndetse ni imikoranire
yabangamira inyungu z'Uburusiya ku rwego rwo hejuru. Ari nayo mpamvu Uburusiya burwanya ko ibihugu byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byakwinjira mu miryango yo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi nka OTAN n'indi, kuko nyine Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba ni abanzi b'Uburusiya. Uburusiya rero ntabwo bushaka ko abahoze ari abana babwo cyangwa se abaturanyi baba inshuti n'umwanzi, kuko umwanzi aba yabwegereye. Nyuma ya manda ye ya kabiri yari irangiye muri 2008, Putin yagombaga gusohoka mu nzu ya Presidence Kremlin akava ku mwanya wa perezida w'Uburusiya, kuko itegeko nshinga ntiryamwemereraga kuyobora manda 3 zikurikiranya. Iki gihe Putin yasimbuwe ku mwanya wa perezida n'uwari minisitiri w'intebe Dmitry Medvedev. Gusa bidatinze n'ubundi Putin yahise aguma mu myanya ikomeye y'ubuyobozi, kuko niwe wahise ugirwa minisitiri w'intebe. Muri iki gihe yarari minisitiri w'intebe, Putin yararajwe inshinga cyane no kurushaho kubaka ubukungu bushikamye, tutibagiwe ikibazo cy'umubare w'abaturage wagendaga ugabanukaho miliyoni buri mwaka mu Burusiya. Abaturage b'Uburusiya bagendaga bagabanuka ku rugero ruteye ubwoba. Gusa mu mwaka wa 2010 iki kibazo cyaje gukemuka, abaturage batangira kwiyongeraho kugabanuka. Muri 2012 mu rwego rwo kurushaho kubaka ubukungu bushikamye, Putin yinjije Uburusiya mu kigo mpuzamahanga cy'ubucuruzi World Trade Organization WTO. Ibi bifatwa nk'igikorwa gikomeye yarakoze ku bukungu bw'Uburusiya, bitewe nuko kwinjira muri uyu muryango ni ikintu cyari cyarananiranye nyuma yuko hari hashize imyaka irenga 20 kuva Uburusiya bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete burwana no kwinjira muri iki kigo cy'ubucuruzi, ariko byaranze. Mu mwaka wa 2012 ubwo manda ya Dmitry Medvedev yari imaze kurangira, ku yindi nshuro Putin yongeye kwiyamamariza kuba perezida w'Uburusiya. Gusa ntabwo byari byoroshye, kuko hari ibinyacumi by'ibihumbi bya bamwe mu baturage barwanyaga ko Putin yiyamamaza, kuko kuri bo Putin yari kuba agiye kwiyamamariza manda ya gatatu, ikintu cyari kitemewe n'itegeko nshinga. Ibi byatumye abarwanya Putin benshi berekeza mu mihanda barwanya ko Putin yiyamamaza. Gusa ariko Putin yari yamamaje, ndetse bitangazwa ko ari we watsinze amatora. Gusa ya matora aza gukurikirwa n'imyivumbagatanyo ikomeye y'abatavuga rumwe na Putin. Bavugaga ko amatora yabaye mu buriganya. Ibi bikaba ari nako byari bimeze ku miryango mpuzamahanga itandukanye, nayo yahamyaga ko aya matora atabaye muri demokrasi. Nubwo imyivumbagatanyo yari imeze gutya, ntibyabujije ko n'ubundi Putin yongera kuba perezida w'Uburusiya, ndetse iki gihe yagombaga kuyobora Uburusiya mu gihe cya manda y'imyaka 6, kubera ko itegeko rigena manda za perezida ryari ryarahindutse muri 2008 Medvedev akigera ku butegetsi, iva ku myaka 4 igera ku myaka 6. Ubwo bivuze ko iki gihe Putin yagombaga kuyobora uhereye muri 2012 kugeza muri 2018. Putin yakomeje kuyobora Uburusiya, ndetse agenda akurikirana imishinga itandukanye yose yagiye irushaho kugaragaza Uburusiya nk'igihugu cy'igihangange ku isi. Harimo nk'intara ya Crimea yahoze kuri Ukraine yafashe mu mwaka wa 2014 nyuma yo gusubira ku butegetsi muri 2012. Tutibagiwe urugamba yatangije kuri Ukraine ejo bundi muri 2022. Gusa bikavugwa ko guhera mu mwaka w'2000 ubwo Putin yatorerwaga kuba perezida ku nshuro ya mbere kugeza magingo aya, ubuyobozi bwe bwaranzwe no kwikiza umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, harimo no gufunga iminwa y'itangazamakuru kugira ngo ritagira icyo rivuga ku butegetsi bwe. Putin yagiye yikiza abanyapolitiki batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Bamwe bakaba baragiye bafungwa ku mpamvu zitumvikana, abandi bahungira mu bihugu bya kure, ndetse hari n'abatavuga rumwe nawe bagiye bicwa. Urugero twavuga nk'umunyamakurukazi witwa Anna Politkovskaya, bivugwa ko warasiwe mu nzu yaracumbitsemo akaraswa ku munsi w'isabukuru y'amavuko ya Putin tariki 7 z'ukwa 10/2006. Bivugwa ko urupfu rw'uyu munyamakuru rwagizwemo uruhare na Perezida Putin,
bitewe nuko ngo uyu munyamakuru yari yaragiye anenga bikomeye ubutegetsi bwa Putin. Undi ni umunyapolitiki n'umunyamategeko Alexei Navalny uherutse gupfa mu myaka ya vuba aha, bivugwa ko nawe yishwe n'uburozi bwoherejwe na Putin. Uretse abo ngabo hari n'abandi bantu benshi cyane bivugwa ko bapfuye impfu zitumvikana kandi bikagira aho bihurira na Perezida Putin. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu itandukanye yagiye ishyira mu majwi ndetse igashinja Vladimir Putin n'abandi bagize inzu ya Perezidansi y'u Burusiya Kremlin guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bikajyana no gukandamiza uburenganzira bw'itangazamakuru imbere mu Burusiya. Uramutse urebye imbaraga n'ubuhangange Perezida Vladimir Putin afite ku isi n'imbere mu gihugu mu Burusiya, birasa nkaho guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 Vladimir Putin akinjira mu nzu ya Perezidansi y'u Burusiya Kremlin, yahise atangira kubaka ndetse aniyegereza systeme igizwe n'agatsiko k'abantu bumvira filozofiye. Yubatse systeme y'abantu bagendera mu bitekerezo bye, ndetse ibi bikaba biri no mu mpamvu zatumye uyu mugabo akomeza kuguma mu nzu ya Perezidansi. Mu mwaka wa 2018 yongeye gutorerwa indi manda yo kuyobora Uburusiya mu gihe cy'imyaka 6. Manda yagombaga kumugeza mu mwaka wa 2024 akava ku butegetsi nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga. Gusa ntabwo Putin yemeye ko iby'ubutegetsi bwe byarangirira muri 2024 nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga, kubera ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 Putin yatanze umushinga wo guhindura itegeko nshinga ndetse birangira bibaye impamo nyuma y'uko kamarampaka yabyemeje. Itegeko nshinga ryongeye kuvugururwa, Putin agira uburenganzira bwo kwiyamamariza izindi manda 2 nyuma ya manda yagombaga gusoza muri 2024. Uyu munsi wa none biteganyijwe ko nta kibyitambitse Putin afite ububasha bwo kuzayobora Uburusiya akazageza mu mwaka w'ibihumbi 2036. Nkwibutsa ko intambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine yo iracyakomeje, ndetse buri wese ari kwibaza ahazaza h'iyi ntambara. Ese bizarangira bite? Tanga igitekerezo cyawe uko ubyumva, wandikaho hepfo muri komenti, ndaje mbinyuzemo amaso. Ikindi ndakwibutsa gukanda subscribe ndetse ukande ku nzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu turi kugutegurira.